خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي، ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله، أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، غفر الله لهم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an al-babul hadi wa thalathuna nekanggi utawi kiku bab kang kaping 31 fi dzikri tatayuril kutubi iku fi dzikri tatayuril kutubi ing dalem martelaaken mibere pira-pira kitab yakni buku catatan amal. Kapan? Yaumal qiyamati, besok ing dalem dina kiamat. Bab sekaping 37 kadinto ajelasaki tentang etaburetin Gusti Allah, buku catatan amal orang beng sebeng pagi nengare kiamat. Hukia dan ceritakan an Abi Dzarrin saking Sayyidina Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Dzarrin, amin. Annahu satemene sahabat Abu Dzarrin iku qala dawuh sapa sahabat Abu Dzarrin, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh, ma min mu'minin illa walahu fi kulli yaumin sahifatan wa fi kulli yaumin sahifatun jadidatun. Ma min yaumin ora ana utawi wong kang iman, kaulaban panjenengan nika orang seiman mentur cekak iman Islam nika, illa walahu iku illa walahu kejaba ana kaduwe mukmin fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina apa sing ana sahifatun sahifah jadidatun kang anyar. Fa idza tuwiyat arikalane den gulung den lempit, fa idza tuwiyat arikalane den gulung utawa den lempit apa si sahifatun jadidatun, walaisa lan ora ana iku fiha ing dalem sahifah jadidah apa sing ora ana istighfarun istighfar, fahiya mongko utawi sahifatun jadidatun iku zulmatun peteng utawa maknane mriki burek. Fa idza tuwiyat mongko ari kaline den lempit apa si sahifah, walaisalan ora ana ku fiha ing dalem sahifah apa istighfarun istighfar, fahiya mongko utawi sahifah iku mudlimatun nggih. Zulmatun apa mudlimatun? Mudlimatun iku mudlimatun kapetengan utawa napa maknane mang burek peteng. Faya mongko utawi sahifah iku madlamatun iku mudlimatun kang peteng, wan tuwiyat wa idza tuwiyat sini kah
wa intuyat lan lamun den wa intuyat lan lamun den lempit apa si sahifah bedese tapi ina campo bi tok niki oh di gula ma campo nih wa idza wa intuyat utawa wa idza tuyat kening wa intuyat lan lamun den lempit apa si sahifah wa fi halan iku tetep ing dalam sahifah istighfarun apa istighfar yakunu mongko ana iku laha tetep kadhe sahifah apa nurun cahaya ya talaklau kang napa niku ya talaklau kang mencorong apa sih napa niku ya talaklau kang apa sih nur wa fi halan iku wa idza tuwiyat atau wa in tuwiyat lamun den lempit apa si sahifah wa fi halan iku tetep ing dalam sahifah apa istighfar yakunu mongko ana iku laha tetep kadhe sahifah apa nurun cahaya ya talaklau kang gumilang to kang napa niku kang padang apa sih nur apa sih cahaya. Riwayat dari Sayyidina Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adabu ma min mu'min illa walahu fi kulli yaumin sahifatun jadidatun. Tidaklah seorang yang beriman, seorang yang mukmin kecuali setiap hari mereka mempunyai buku catatan amal yang baru. Setiap are orang yang beriman ke Allah aneka andi buku catatan anyar. Bila pun copot are gente boleh buku catatan si anyar. Gente are gente buku na, gente are gente buku na. Setiap are beri potos pun dengan segenap esenam punan. Saya zikir, saya darusan, saya macam-macam kelakuan. Ampun punan, talebet ampun. Setiap hari sini kan nih. Setiap area genteh buku catatan amal kulo manjenengan. Fi kulli yaumin sahifatun jadidatun sahifah. Setiap area beda buku catatan si anyar. Kita tergantung tulis napa bi kula manjenengan buku nih kan. Catat ghibah, ya ghibah. Catat solawat, iki solawat. Catat Al-Quran, iki Al-Quran. Tergantung apa jangan senyatat punan. Tergantung. Makanya orang nikah mun ngaoningin bahwa omongan nikah dari amal dari perbuatan saya catat tak kira punya omongan. Man alima anna kalamahu min amalih galla kalamuh. Barang siapa yang mengetahui bahwa apa yang ia ucapkan bagian daripada buku catatan amal yang dicatat, perbuatan yang dicatat, galla kalamuh, maka orang tadi itu akan sedikit berbicara. Orang ngoningin bahwa apa sih ka omong ngeriah bagian daripada amal perbuatan saya catat, tak kira banyak omong, tak kira. Apa sih yo caki? Jadi amal, jadi perbuatan. Mula aroba amal berarti catat. Siapa orang tahu omongan bagian daripada perbuatan, amal perbuatan saya catat ben para malaikat, neng buku catatan amal pasti sekone omongan. Tak kira banyak omong. Karena kalau luban manjenengan tak ngaoningin siapa bahwa omongannya tak bisa beli boleh. Mon kare kadung ngagibah ya gibah. Mon kare kadung nyacat orang, cuma nyacat orang. Ludah yang terjatuh tak mungkin kujilat kembali. Wah, siapa aja yang ngocah aja? Maggie Z benih. Ludah yang terjatuh tak akan mungkin kujilat kembali. Omongan si kadung keluar nih tak bisa. Makanya cerita aki Allahu a'lam
King nika sak cerita insyaallah mutawatir nika. Bisa dipertanggungan jawab. Beda orang asrawan ke Habib Umar bin Hafid bin Syekh Bukar bin Salim. Mungkin orang ki beda. Antar ki pelanceng Umar tina Gusti Allah. Ya Habib, kau nyon sapora ka ajunan nyon ridho ajunan kak dito ya Habib. Marhaba, ahlan wa sahlan tuh Habib. Di tusan apa sampean ka kula? Tuh. Banyak tusa kaula ka panjenengan kak dito Habib. Tusan apa? Kula nika ampun menfitnah panjenengan iman kaman. Borung, kerdu, salba dari ngapolong. Kaula bak nyubak ki panjenengan. Kaula nyon ikhlas apa nggelin ajunan kang kui nyapora dek kesalahan beton kaula. Ya khair. Sapora seneng kaula tulisan panjenengan. Orang mun bagus ate nika Pak. Orang mun bagus ate nika tak nengerin kesalahan orang. Tak mikir du kalih. Tak mikir pikir geluh. Bon sara gelu enten. Ya kira sepora. Ana orang bagus nih. Orang sementa sepora, ya bagus kia karena Gus bagus orang sandi salah, orang sementa sepora. Orang senyapora lebih bagus boleh. Abon mampu meles king tak nyapora. Tak mikir laku du malam bonja bala kesaran gelu. Kayak pikir senyapora boleh. Ana orang bagus tangan nikah Imam Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sayyidina Hasan kakak Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali, ibu dari Siti Fatimah. Beliau mengatakan apa? Lau syatamani ahadun fi ihda udhunai thumma i'tadhara fil ukhra laqabiltuhu. Kalau seandainya ada seseorang yang mencaci maki aku dari telinga yang sebelah kiri, kemudian orang tersebut memohon ampunan, meminta maaf dariku dari telinga yang sebelah kanan, laqabiltuhu, maka aku akan terima. Nyacat dari kopeng kacer, minta sepora dari kacer dari kopeng kanan. Artinya dari cepat aja pora. Tak ada teh terlasan. Tak ada teh terlasan. Lau syatamani ahadun, mun beda orang mencaci maki mesuen sengkok ngocain sengkok fi ihda udhunai ning salah situ ngutang kopeng thumma i'tadara fil ukhra laqabiltuhu. Cak ngocain sengkok, catnya cat sengkok, mesuen sengkok dari kopeng sekacer langsung minta sapora dari kopeng sekanan laqabiltuhu. Sapora bisengkok. Terima alas nabi engko. Patokan jong. Patokan. Geris, jak lebat dinak kake. Ban pendukung ngeprabowo ban. Engko Anis engko. Geris Pak. Iki jak sini. Tak apa pembian masa tak polong bi orang saya kebeci nega tak masalah. Kok mana polong sakit ate bi orang dia. Polan pelek na tak pada. Neng seneng na tak pada. Aro seneng kahabaib, aro beci kahabaib. Dia kok tak apolong aku. Tak apolong sampean nek bagus. Sepenting tak niat mabaga silatur. Tak apa-apa. Benar ada dalil benar dalil. Al-bu'du an ahli al-adha rahatul qalbi wa laysa qati'ah. Al-bu'du menjauh an ahli al-adha dari orang yang biasa menyakiti hati. Rahatul qalbi itu adalah bagian ketenangan bagi hati. Walaysa qati'ah, dan perbuatan semacam itu bukan bagian daripada qati'ur rahim. Engkau mana bolong diri tak seneng, hari catnya cat habaib meloro, hari catnya cat durian Kanjeng Nabi, sedangkan engkau parcaji dia jadi durian Kanjeng. Jak bolong je. Malah tak nang karya. Ngiding ben. Jak bolong. Mun tretan tetep tretan, sepopo dupo papakun. King bolong je, arah pala tak pader lah, arah bolong makan hati. Sakitnya tuh di sini.
Tak apa-apa tak bolong. Tenempeng abolong tetapi bi orang abolong bi orang-orang semasake ka ate. Keun tak abolong rahatul qalb. Biarkan kita hidup masing-masing dan kita tenang dengan kehidupan masing-masing. Ben tenang kalaban caci maki, arwah tenang kalaban careng, ki pun tenang kalaban careng bang sempeng. Kakek tenangi disah, engko tenangi dina. Wa amal baqi 'ala Allah. Ku lah keputus na paki dengan alam akhirat. Tenang. Jering lah apa denger ngan ki apolongat to. Iya mun bereng bine. Apa dengerangan tak ringking mekerer wong keng Malaysia mau kereh. Biasa apa dengerangan. Masalah reng bine soro Jawi. Mun tepan pegel. Jak kebolong mun tepan nyaman tahjir. Betes setelaware. Jamaah sama. Banda cengkal kang kolek. Jamaah sama mulai setia. Tanda kok keben. Petak geus mah maletem mojo kek laki na kake reng laki kudu ngelake nangan jentos minggu abang kerjaan sebine enja keng megena lek megena enja kok keng megena enja kok tak ano enja lele iya ngete du ngelele tedu keng megena mun nyongo dari apek-pek kah. Tadi siapa bolong tak apa, masih reng bine suruh tahjir, king betes atau luare. Tahjir dalam compok to, wes semak, wes tanceng kok, jeling bandeng kok, ngotak jeling bandeng kok. Ngocah apa ban, ngotak kan kok, moleh, tanggung kore kok jangan sebine. Ada apa deh? Yes ma yes kok. Nge buntu ngocak boleh empek tapi kok eko sebine semeget Pak nemu ben nge ngocak boleh ngi ngocak ngi eko telengi jan sebine bene ngocak ngi ngocak boleh ngi eko mun tak ada kau awen maren eko buntu kelambin ngak Tom and Jerry ro ben eko enjeli tak ada iya li wah laki tai aja temu tok sapato tak apa tahjir nih nyaman bi orang al-bu'ud menjauh dari orang yang mapegel ka ate jamaah semua rahatul qalbi mun tenang ate tikal masih hi bene tanya apa bene tetap nyapa tapi tak bolong tak bolong ben tak agolong tikal mun walaisa qati'atun bene reng si mapegel silaturahmi nih nyaman king tiba ngapolong haja letak rukun, haja mau nanti pengapolong, masih bitretan di sini. Zawiru wala tujawiru, mana ditretan? Zawiru sekira pada azyaro, wala tujawiru jamaah semma. Setretan nanti cek pedempetongku, zawiru patang ziaro, wala tujawiru cak dempet. Harmona dempet bahaya ria. Cek bangsa negara orang kulit sampean reng budu reng sandi ilmu gelenon kiai sandi ilmu mun ki adem beta lah akletek ka bae Pak akletek ka ibadah bae perkara dan kadang selake rukun sebine sakoto dan kadang rukun kapi tak terima dak bapak arep polan binen tibi coba bidenalin ratin jo mentang bapak reng pas tepak selopot mun melengko eko deki cacan soki alen tandi otabalin soki cacan tandi kini ser melas mangkan mun di anak cek babolong zawiru wala tujawiru zur ghiban tasdad hubban munasyaro patangin taruh di tretan di mai Probolinggo ketemu rang kerong beda kerong mula apolo ngedok dempet beda bayi ya, malah ini tak terjadi tretannya kayak nggak bal mun jauh pedok mun semai tempak tak kening hindu heng mudah ke bal nge kening ngebal nge ku tak asal tuh aja mar dia tempak marin tak kira hindu sampean tak kira mangkana al aqarib kal aqarib zaman akrab tretan dia nggak kalah jengking tak ngeke keng nyengak ya beragi ya paham ya
Biasa lah biasa sini ke kurcek sampai pepeke silaturahmi. Perkara beda gesekan, beda syikok, beda nak pendengarangan bini, bireng laki antara dalam rumah tangga ya biasa. Ya mentero tak tokar bini reng gila kan. Tak kira tokar, saya tokar bireng gila. Cuma rukun itu bener rukun, cuma bini gila. Ya tokar bireng gila. Imun pada beres, saya akal pada beres, saya petemu. Akal pada beres, saya betul situng. Akal dua betul situng. Tak ketemu, mun tak ada sengala, pak. Engki, jangan sebini vario, jangan selake PCX. Tak ada, padahal numpak bareng. Tak ketemu, mun tak ada sengala. Mula urusan senika, urusan agama harus etahjir, babul hajar, beda-beda. Korcek sampai keluar lebih dari telur are. Mulai setiban cak tedung bingkok, engkau tedungnya korse, betedungnya kamar lah. Senika. Mulai rayu cak kelum, jayu ngerayu kok, tak kenceng ayu rayu jeng kok, pegel kok kebelah. Buka sakone le nyenger kaki lah, aji ya lelelo, petekes ongku, petekes. Nah. Masya Allah, dapat dem keterangan deman-deman pak. Jadi orang se mesoen orang, oh Habib Umar, mesoen orang kan ngebab mesoen orang ki, mesoen orang, Habib Umar. Nah pesalan sampian, kula ne cat nyacat sampian, kula cak ngojek sampian, bak nyubak kiwan sampian, setiap beda orang, setiap kenangan. Oh. Timon reng bagus ini kah? Tak ada entek laku 2 malam saya nyapa orang. Marhaba, iki keng beda syarat aja Habib Umar. Kenapa gak dinto? Laku sampian dek kanto boleh ngebe gebus sediri bulu najem. Terus Habib buang buluna ajem secekak neng penjalin sekebe gebus kasa. Buang eka emas sampai ngerasain kule buang. Sabek boleh, kerdu sabek neng koso sampai kare penjalin. Engake enggak pun. Kok mari ngerasain ini barung, mari ngerasain kerdu, mari ngerasain ngebuan, neng kemetan, neng perapatan, neng pertelon, neng bokap, neng salbeda orang, neng pasar kasa. Ampun, entar ke Habib Umar. Katina apa? Alhamdulillah, ampun lastare sukses Habib. Dari benyakan kau lesen ngerasani panjenengan, saya cak ngojek panjenengan, nekak kare dari gebus, saya bunyak bulu aja magelah nekak kare penjelina. Oh masya Allah, saya king beda syarat si nomor 2. Kenapa kata Habib? Sare boleh bulu najam saya buang di sambian gila. Cek kau orangnya, wah berat kade, jajal usaha kade. Becerenya mana bulu najam buang. Gelendeng angin, kala oreng, sapoen. Berusaha nih kamu nih berusaha sampai dari mungkin dari 100 bulu najam kare 50, kare separuh, bahkan mungkin tak oleh tak sampai separuh. Apa dapun Nabi Umar? Kula tetap nyepor ke sampean. Keng sampean sengo caen kau le nyubaki dan kau le de orang. Aropun ege angin. Sebagaimana bulun ajem nikah. Sampean tak mampu membeli asal. Sampean bukan tak bakal mampu membeli asal nyama kula. Nama baik kula de orang-orang saya juga akibat sampean. Aropun peleman pun. Dok negara na masing-masing, dok desa na masing-masing, dok bungun masing-masing. Sampean tak mungkin mampu menjelaskan atau memperbaiki atas tuduhan-tuduhan sampean. Mun kula tetep nyapa ora. Keng orang titik korban sampean pun. Tuh, dok rumah. Mangkana cecatnya catan orang. Sapan orang ngaonengin bahwa omongan mereka adalah bagian dari amal perbuatan saya catat. Qalla kalamu, maka pasti orang mereka tak bakal banyak omong. Cek ngocak na orang mau ngomongannya letak pate kenceng punan kula mangke letak pate mau ngomongan bi sewa tuwa tak pate kenceng tak kok salah omong lah pegel ango labi bu lembuan je salah omong nangis kecaki lah gaja ilah mare
Mun bisi watu aja sampai aduk marin nah. Mau kadung kelero. Qad yurja li jurhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisanu. Kalau tubuh dilukai pedang bisa diobati, tapi kalau hati yang dilukai lidah tak bisa. Kemana hombat? Tidak dijari, tak ada obat. Mulai kadung sakit hati, korangin. Nah, ini termasuk sahifah buku catatan amal. Setiap hari kalau panjenengan lah, moning buku catatan amal ni kemak banyak istighfar. Maka buku catatan amal kelak memancarkan cahaya nurun yatala'la, cahaya sejelas, cahaya seterang benderang. Tapi sebaliknya, mon buku catatan amal pagi sampai malam ternyata tak ada istighfar sama sekali. Mak banyak riban nah, banyak namiman nah, banyak ocan saya tak gena. Tingpone lempet bi malaikat saya tukang nyatet. Maka buku catatan amal kelak itu catatan saya muzlimah, petang. Tak ada cahaya sekali. Sapan orang sebuku catatan amalah, man wajada fi sahifatihi, barang siapa yang menemukan di buku catatan amal perbuatan istighfaran katsira, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, bejrah pasera orang sepaki naremah buku catatan amal lah, ternyata ning buku catatan sahifah kelak banyak istighfar dekat Allah Subhanahu, khususnya bulan Ramadan banyak istighfar. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Banyak ni asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Istighfar ni kekuaku. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati akthar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah sengkok sehari semalam minta sepora dekat Allah Subhanahu wa taala ben atopet dekat ajunan Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 100 kali, dari 70 kali, bahkan dalam riwayat tak kurang dari 100 kali Kanjeng Nabi saya istighfar. Pertanyaan, itu siapa Kanjeng Nabi? Itu siapa Kanjeng Nabi? Sopo? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Oleh berapa Kanjeng Nabi dari ayat ni kah? Dari ayat Fatah ni kah? Inna fatahna laka fatham mubina. Pertama, kefutuh, beri kemenangan tini Allah SWT. Kefutuh. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah taala nyepora dak tu sana Kanjeng Nabi sebelum ben samarin. Umpama Kanjeng Nabi andi tu saumpama. Keng tadi itu sa Kanjeng Nabi ni. Ca umpama andi tu saleh sapora bi Gusti Allah. Tapi enten tahajud sampai berebetesah. Mona sujud sampai beca aing merepat ke tempat sujud teh. Mentoju aing merepat sampai beca ke jengguan sebanyak istighfar minta sapora ke Gusti Allah. Ini pelajaran kakui kau leban para panjenengan saja. Nang istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Hanya beraja. Astagfirullah, ngak ke dosa, ngak ke kesalahan kau leban panjenengan. Loh, niku kuku sebenarnya istighfar orang yang paling bejo. Setiap areh buku catatan neka agente, setiap area agente, setiap area agente. Fa idza tuyat walaysa fiha istighfarun fayya mudhlimatun. Bila buku catatan amal kak dintoh pondek lempet bi malaikat mak tak ada istighfar sekali, peteng jalemotan. Wa in tuwiyat wa fiha istighfarun yakunu laha nurun yatala'lau. Bila buku catatan amal saya lempet bi malaikat mak banyak istighfar, maka memancarkan cahaya buku kelabun cahaya sejelas terang benerang. Istighfar korong kuan.
Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Tang istighfar ya ki butuh dak ke istighfar boleh. Bene maksiat saya perlu istighfar. Istighfar aja lah perlu istighfar boleh. Pola tak ongguan istighfar. Astagfirullah. Tuh bener yang bine kan asal kayak ngerang-ngerang kiri kan astagfirullah. Masa astagfirullah deh ya. Debur Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Tang istighfar ya butuh istighfar boleh ki. Saking dari dulu istighfar ada ke Allah Subhanahu wa taala. Benar hanya sekedar ucapan. Thayyib mun hanya sekedar ucapan tak masalah kada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin diri lisan kada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nikah wirid sebelum sopu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Satu sekali. Iki insyaallah seporongku tusan mulai banyak istighfar. Mun enten tusan adalah tade. Lek sepora kapi tusan ring sepona. Sepora kiya. Tusan keluarga sepora kiya. Mulai sepora kapi yang kak derajat bi Gusti Allah kelaban istighfar. Maka mun ora bajeng istighfar astagfirullahaladzim benih polan maksiat istighfar nih kamari apa jeng soro istighfar sebab nutuaki bahwa bejeng kau leben para junan seteja panika kita sampurna banyak lopan ada ke Gusti Allah makanya istighfar mara bejeng astagfirullah astagfirullah cek murah beledes istighfar kada taib nikah bapa buku catatan amal La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lanceng nih kak. Para setengah 6. Hah? Wah langsung ngengki. Samkun kok apa tanya jengkel. Bajeng cak aja, para setengah 6 meneng. Oh berarti kita terus ngacir. Ngki, oh berarti ya wis. Langsung nyaut. Para setengah 6 ngki, oh berarti lah wis. Padahal kok udah datanya. Kok udah tahu coba ro tang ngecem ya tang ada lho. Jangan kok kuy kacamata deh, gue udah remek yang malah ngetela kaca. Keng apa tanya setengah 6 bon. Cak aja, kayak legenate. Cak curcur ada di orang. Jadi ini kabub buku apa? Buku catatan amal mater muka ngaji nika dadi amal ibadah saya keterima dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Niki cek saking orang-orang setemat nika. Petabar ibi Gusti Allah. Ahli kufur ban setia berharap ka engkau la tamannau yauman min Ramadan maka orang sete-sete nika berharap terus sehari dari bulan Ramadan terus ketemu na boleh sehari di bulan Ramadan ada harapan pak apa boleh cek saking engkau soro repar bi Gusti Allah patabar bi Gusti Allah cecel kaki terus apa wahai penduduk ahli kufur la tamannau yauman min Ramadan maka berharap sehari dari bulan Ramadan karena kau leban panjenengan tak ngaoningin keistimewaan Ramadan yang kita sia-sia pun belajar ngaji tak ngaji darusan tak darusan terawih tak terawih masih kula malam dak madura terawih terang-terangan ke ngalak ning 6 tahun ning 7 tau belu ngara lesok mulanya mah terawih karena mumpung ning bulan Ramadan saking dari tak ngerekan ada bulan Ramadan cek saking orang nikah ngaoning lau ta'lamu ma fi Ramadan cek saking jan debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW cek saking ngebuat kafir tahu dekat esena bulan Ramadan la tamannawna an takuna sanatu kulluha Ramadan maka berharap setahun di Ramadan tok Pak. Cuk saking tahu atang umat dia ada kegenjaran-genjaran yang bulan Ramadan maka berharap setahun bulan
Ramadan. Ning kan ning sebulan, 11 bulan je ngakan, ning sebulan tak ngakan aja pun beda buka beda sahur. Bener pas tak ngakan sebulan bener. Jo saking tahu apa saya sedia ki Gusti Allah ning bulan Ramadan bener ka, maka orang bener ka bakal berharap setahun Ramadan. Bayang kiring Palestina. Mungkin siapa perang Gaza, jejeh bi Israel, apa tak betal bahasa. Para sahabat perang Badar ning bulan Ramadan. Para sahabat siapa seneng bulan Ramadan. Engki bodoh se penggal tanangah bodoh kanan-kanan kotong tanang kacer kotong. Iye no menah. Nola. Cek no mengko. Wis ben tuli bentre para mati mun bentange no mate. Engkau berharap apukan yang swarga. Allah. Hah? Engkau terapu kayak swarga Allah Subhanahu wa taala. Iman der sahabat nih. Bulan Ramadan perang Badar. Tak gelem beri nginum. Walaupun doro terus mengalir deras kotong kapi kanan kiri. Pun banyak tombok banyak anak pasnah saya tertancap ning badanna. King tak gelem bebetal Ramadan. Engko abukan ning swarga. Hah? Saking dari berhargana bulan apa? Ramadan. Termoga detail masih manfaat. Nah, mentermoga setia jereng sepo sampun ing kelomor pada sepor atusah ben ngauliyah ganjaran dari pengajian sore mangken beneka. Amin Allahumma amin. Buku catatan amal kaulaban panjenengan beri dumalemenah seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan setahun 2 tahun setepongkor ampun berlalu tak bisa ampunan aneh pun kena bita ceretan lah kena bereng catatan lah ampun lapon berlalu sedurung rayo teh lembaran baru nah lembaran baru nih teh mau ngomong pikir kade mau natengka ngenangan kade apa ganjarna, apa manfaatnya, apa madaratnya, terus apa gunanya. Mun kira pun ada ganjaran ada apa? Bengok nengen-nengen lah, tak omong bengok nengen-nengen tak tinggal tak mandem mana. Malah selamat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Repot tapi ini kanggi, king mun nyama usaha insyaallah. Mula ngangengak kenikah buku catatan amal la petang lebih nyan petang ayo sedurung re papadeng kelaban babanya istighfar wa qala al faqih rahimahullahu taala wallahu alam bissawab Allahumma salli afdala salatin وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا حلالا دائما وخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا
عنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله بالله العلي العظيم صلى الله عليه سيدنا محمد حمد رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي وعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقيل بن سالم قد بن رباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم القد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي ظاهر ثم إلى روحي المقدم ثاني عبد الرحمن السقاه وولاد عمر مهضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طلال الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة طوبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانغين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف كبوناكم والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سسق والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالح بن حسن الحامي تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار محمد الهدار والحبيب صالح بن أحمد الهدار سلام ببنونgan ثم إلى ركيه جاسم نور سالم وزوجته وكيه هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى ركيه عبد الله محسن وزوجته كهجي عبد الحليم جاسم كهجي معروف عارف وأصول منفرم صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن نتقبل الصلاة والصيام والقراءة وتلاوة القرآن وما عملنا من عمل شهر رمضان عيد علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وعام بعد عام على ما تحب وترضى وأن الله سبحانه وتعالى يوسع من الحلال أرزاقنا ويحسن أخلاقنا ويحسن مطلوبنا وييسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وعلى من أسلافنا صالح مثل جلسة نوينا وعلى ما طلب طلبنا وعلى ما قصد قصدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة